kondo jojo muna kami gula-gula muna anak gula-gula na koso marga situpul nung araw kami tujuh jabutkan nama hapang nama dua pengataran ni anak mon pengataran ni guru di kamu nasa luhut na oparan ni na guru na ujiwala mo itu lae las rohak di penyambutan muna di gula-gula muna situpul sinapi baca gagap manang di dia pehita marilawan mau marilawan baca gagap tu penyambutan dengar tu dalam pos maroham pasu-pasu pengikuat tu segena niulan di tengah muna kita manang mono sok kamar gula-gula lek marguru anak mardohat tuhu hidup na tahu dakotan pasu-pasu sentuhan debata amat. Jadi di haroro nami apalagi hari sadarion. Pas di kamu nak kanen hubungan kami do oras super itu, oras 1.000. Cuma nilai dua bermain lah. Begitu dari pasalongan. Firma terdimuna saluhunna koparan nila purgon lucu-lucu nang pamamuat itu. Di tengah rong ini setilo pun nasi morok. Amat dari batado sileo pasu-pasu horas mahita jala gabi. Ay matamon tutup kami. Saat misulu, saat satu dokter. Pasahatan nani manon. Kain putih. Tulak puluh kami. Namu kakotong manon. Somon persirangan mo. Asa iyas rohatta. Menalaho kau rohaton na buru namion kuinganan pasato kinanin. Jaladami rohamuna, las rohamuna, songon kain putih na uta. Inami Ulas putih. ulas putiyon, naburu namion songon persirangan. Dan kamu musik na perkusik. Jadi Mas Oma tonton lihat-lihat, Mas Oma tonton sampai-sampai, Mas Oma sahat-sahatnya. Olah boleh saya kamu ulang aja kan budak matu. Oh, cocok muna satu kita baru. Tulang. Udah deh. Kamu na permusik nami baik kamu na lukodang na kasihnya seperti sungai. Pero hamuna na dua yang sudah puluh so tapi BKB Bali yang sudah tuh tumpe si bayar untuk sadia
ada nih pengarade mahmura nih par musik kami lah kau masuk pakai kami itu dong kami sedang pun siap bela asli kan lain nami apalagi hari sereyo. Runga macailas roha nami amang guru. Rohamu manobahami hula-hula muna. Jaga bunga-bunga tanam nami di baik kamu. Marhite itu amang guru. Saya ditapai Tuhan tamari hamu kapasarian pasamot. Dileon gajang di umur di hamu. Ditabayak kanan mengadongi. Jadi mangudu di pakatayon nami. Lo manononori pakatayon nami. Panginoon namin dosi nami nilarong majalo si gabi-gabi dosi oras-oras. Musik namin, tinabulit tiyo, binaipinan kunang suhata. Dahil masih tiyo-tiyo, doon mga kuhata-hata. Lalu, Penasihat tortor di lobe, apuy di pasi di sini. Ayo.
Alani persirangan sadarion pakon ni orang tua na ginaholongan di kuhur tahun. Tangkar lang puso kuhur. Asibe sagudul ni umur ni lumalanjut. Mabonus. Tapi akita sunay paglo puso kuhur. Asa akita ibagat niuriya kita misalnya niuru papor at kita maya ibagat kuhur na bursi. Jangan kita be natari ipudi ulang be martinggili dan biar mapandiahan alani pani si sonaya itu i bere kon namar kuasa ubata pasu songuti legenda beota na legenda benikon boido anggo ni pora hina matua sabari sonon anggo mangan sedia ibagas kalpagul do indaan ni. Jadi irung rumai bagas piring. Toto ang kesenggol si piring ni langra irung Sima tuan ni boru bunte garingin sinakan supaya bersora na siya matapsonaha. Ya, jadi turut tunutik dari tuhata pesona itu. Langra iusayhon tuhata hubata patu marsada anggo kita pelang bersih teman piring kana itu. Langrai itu kita dahan tak maha pelang panganon. Jadi tua takdir. Jadi nahu maksud ya mudah-mudahan ternyata tapi aku yakin do perina siap. Ya, rumah dos pandihanan siap asa pagi doa. Lebih diarma, lebih mardame mak, lebih mardos di rumah ibu ini orang tua tahun. Jadi orang dioboti persilangan, undi mau menikokanan, yang bangun, yang mau kamu menduka ketuanya. Naik meniuru. Horas. Tulang namin ako magjupak ko na namin parburuan ni. Samlo ba tortor na magpardumuan mo sa Samlo ben musik kunci nomor 41 tayo. Goboy Tias.
Nanti pola mulai bahita tene. Kasi permusik kami. Dan si botoh kan orang nonton dong kami orang bisa pilih si koras-koras. Warga Purba Tambak, naik bagat pusat Timur, Rodoana Mijon, mani pimpinan PKPS Kampung Durian, Tarakus Mai, bani keluarga, lain kami Ketua, Bapak Kito, Bapak Rio, mantan perangkat PKPS Kampung Durian, terlebih ada minta maaf nih, lani nokan anami mengatur waktu, dan isiatar atau Marjugolo Homa orang tua di Porangirta. Di Medan menarik anu nomor Jugolo dua halang. Dari rumah Itarkonita, sadari mesti acara dilanjut sadanari. Jadi atap nabe parhon nami lain nami tua ya onma tidak kehadiran nami kene. Mar kayak ujon. Mungkin akan dengar rombongan kene. Nah perlu beda si Jon. Jadi harus nami mah saknai bani wakil Porangir Kawasan Durian. Perlu kita makatan terima kasih kepada Tuhan nebata bani panorangon kalau diidahkan kami do sehat jergik do nasi maganupan ihasomani Tuhan nebata ibadi namasa bani panorangon ro pusuk nyuhur hitung-hitungan di keluarga besar nasiam ungguhan nami umbani hasoman nasiam pun gereja KPS Kampung Durian maka tahun turut berduka cita yang sedalam-dalamnya bani parporha ni inang hilang olong ato lang terban lang tene agi sunah be hatuahon ladop ijalahon inangon kita tinading ni orang tua ta pasti do ibagas pusukan ho kala niay hanami kumbani GKPS Kampung Durian maka ta kumbani nasiam ya anggo hatang itu kan ay humboto do torang surah-surah kumpasal hadima di Jehovah ay ma surah-surah hadiar sedo hasidao lagu pasal pun na tidak masukun ni artinya kubani nasiam haganuk keluarga nama saon ibotoh Tuhan langadong nabuni kubani Tuhan ase karena memang itu pemahubani nasiam harapan nami tetap nasiam marondos kubani Tuhan bunga nami tanda pusok niur nami anggo soal bahakna nang pala tori nasiam tapi bursi ni urnami asadaon ni urta sisada pusok ni urduhita bani na masalah ase bani sekretaris poli ase salamat jadi kehidupan terima kasih bani Tuhan ta alani ibere bata panorang jorgit sehat magadupi bakeli orang tahun hanami bani PKPS karena tahu khususnya sektor sada maka tahun turut berduka cita sedalam-dalamnya atas parujung gol ni inang mahina holongan tahun langgoy pigahan nami roh bani panarongon tapi naroh mahan nami jol hagalupan nai kuria GKPS karena tahu khusus ni sektor sada lani ketua nami nama bagas na pusokan luhur bani sadarion yakin jangan persaya dohan nami Tuhan do naman ramot kon Tuhan do naman masu-masu na siyam ngalaho mengadopi bakal ni orang tua tahun jangan ibu dini orang tuan pe posto ur nami yakin jangan persaya dohan nami sa ihasomani Tuhan do na siyam haganupan keluarga tingading ni inangon rosi haganuk pinupus ni inangon haganuk Tuhan nama masul-masul naman ramot kon na siyam bagas na sehat na jauhi on mahan nami na boy tarida bagi panorangon khusus ni maay ketua nami ketua sektor sada si tua Kriston Sumbaya on mahasoman musa hurja iguria GKPS Karakatau pakon ni majelis haganupan na adong ni sektor sada na adong iguria Karakatau adat na hurang ni paroh nami hurang ni pambahiran nami on mana boy yang nami parlobehan nami minta mahampan ni nasa haganupan khusus ni keluarga besar tinading ni inangon. Terima kasih mas, sunai mahata humban nami. Terpuji ma Tuhan. Buah, ibn nasiam lawan nami bapak Gres pakon boto nami, sunai ke abang nami. Jokan nami jongjong, ay ma majelis humban GKPS Karakatau pakon rombongan ni, ay ma nakalang dahon
Nadihut Tuhan namin harga mga pusat nyuhur, matitihon ni parang tunggulong ni umat taon. Jadi, alam niya ay, Panginoon namin, terlebih mau bani kota namin, apa nilawin namin tene. Ya, kaganupan, Tuhan doon ang boto, Tuhan na sa kita kaganupan. Kaya Tuhan na gogoh kuban na siyam, kabat kaganupan, nalaho manjalo na masaon. Diyan na, Tuhan mahoma na makasomani, kasi buhay namin magdaran, di ba sa diyan kaganupan ay ada acara sa rumah Tuhan ni umat tahun nanti bang deh. Jadi kalau ni hamdo masih abangan, kalau mau budaya namin, ya hamdo pakon ni inang baru tagaul, ayo jadi pengganti pos dulu nami jaya, ada pakon nami do bang ayo pakon ni kahan nami, boleh do bang kita ganupa. Tapi mau pengendion orang tua memang anggo do mama sonon do marjunggolu inang kolonton, inang nami do nagabi pengganti ini. Jadi ayo mah siap-siap mana sampai nih, yakin do nggak saya nami. Jadi soal penuh nami malas mau nasiam. Jadi bener lain nami, kita siap tersada pakon kota nami. Sesuai dengan anggaran dasar tahun sadawan nih majelis kata kau. Nah sedia boleh naik nih, ada keputusan nih, senang apa painan nih, pakon haloran namion, pengubuhan nami, lalu hampir 30-an nih majelis. Nah emang nih sibuk, nih kayak mas tongguan mah hita. Jadi dapat pulih sehari, sama hatanya nama tua mah nami, bagal rumah siang di rumah nih, bagal ado siang di sopo. Doma memang gabe saya rumah tua orang tua tahun, tonggo nami, tonggo taganupan. Gaberam mana siam haganupan pinopan ng taon na uposo haganupan. Ay, matakon. Soon hagan ini si malungun makatan na matuwa makataho. Dalat ko si malungun ini baha doon ini wala ni sangkan. Say maninin na lungun, ipuli na ng Roma haganupan na jagara. Ay, matakon. Jadi nun nami, halani sihol man nami parmusik nami. Nalako masalam ay mahasuhudon. Kaya siyam na musik ni nahomban. Bujay. Terima kasih mau siam rombongan GKPS Krakatau pakon ni Kampung Durian. Toras belum timbaho, toras kema belum cirere. Oras mahana mina manjalo, oras kema siam na ondere. Karena siam oras si bar musik nami. Sukan uhur na siya, napapurahaton niya ako li kubani niya nani na parkuri. Sunay ma, karong lo tupan namin nakin. Tukandari ma, tupan namin. Sunay ma. Ya, das kami karinging. Padas kondisi putih tukandari ng sisiap bersama. Ini dia kanupan masalah nama Adi Orzaka pada Sadarion. Jadi kami payung manusia ni baru karinging, nah kan ya di rumah pada besok kami sana si buat nami untuk narima ibadah kami. Nah ibadah kata nami ada tambahan. Terima kasih Pak. Jadi kami dalam kesempatan ini mengucapkan turut berduka cita atas keberangkatan natural kami. Mudah-mudahan Tuhan menempatkan di sisinya sesuai amal baiknya. Demikianlah sebagai rekan dari tenaga. Sebagai kelompok ini organisasi secara keseimbangan. Jadi perlu memang atau nami ya turut berduka cita nami
bani na parlobe marujung golu aturan namyon adohar na teman ibu diniari ilo diniari holi nasyam kaganukan tundong namin tane oi ibagas asa daun janah tetap ibagas bimbingan humbari Tuhan ase haganukan ahana nasita urasya rosi haganukan ahana surah-surahon keluarga besar Simbaya boy disepakati nasyam ibagas uhur damai ibagas nama kapur saya untuk perhitungan jadi salinari tom nami buat aturan nami selamat jalan mahubah mesran harapan kami tetap dalam memenuhi Tuhan Yesus. Jadi sonai maha tahu menami Simautani Boru Sumbaya. Iya, terima kasih. Omat kurang. Ini nami kudido nami kapurakap Sumbawa urmu mereka kami. Oras. Iya, Horas. Jadi pakai John Boru akan lupa berdasar musik kolong mengalami kolong. sirere oras mahanami tunong na siyang panjalo oras kumang siyang parburuan namin na mapere na ima si Horas Koras di ma
Par musik nami, benda siap nube si koras-korasnya. Ya, nang paling betul di pabere. Ya inang namion marhasabuan pakon bapa namion di namargoran. Jangan ini seksi bapak. Tambak. Bapak, seksi bapak. Nyombah ni opung nami guru Martinus Tambak. Kemende kor saugur. Marianta guru Saragi Jawa. Kemende kor saugur. Ada puton. Sedia manjalo pasu-pasu para penghajabuan dari tahun 1900. Kodong seksi pemuda. Aima Kodong seksi pemuda. Jawa Barat. Bapak inang kita agadukan Permusik. lebih Permusik. nami. Wilayah-wilayah pengatado waluh di hunyombah hutong angkong ani sidea. Opat mailalahi pakon opat manabon. Si matuani pa Sidea hoppu. Si aima matuani pa hoppu baru. Agadukan. naparlobe Si matuani pa hoppu. situa Alek Tigor Hamonangan Purwa Tambak SE Si matuani pa hoppu agadukan. Aima Dokoranda Rismauli Dorhutagaw. Wilayah-wilayah Tuhan yang Batara Genisedea Tolu Niomba. Dua dalahi Pakon Sada Naboru. Naboru Naperlobe Aima Dewi Aris Kayakni Dorhuta Tambak. Karhazabuan Pakon Jube Silaban. Aja Sada Ma Indai. Dalahi Rio Putra Perlindungan Kuba Tambak. Mangalap Purwasibuan Anja Asada Ma Mimi Indai. Pemerintah setempat. Betty Sri Ulina Boru Kuba Tambak. Namar Hazabuan Kokoni anak yang Nani. Ay masih tua Wasar Putiondi. Kunhuta Tambun Marisi. Wilayah-wilayah Penelbakado Berbisidea dua Tiongkok. Nabarlobe, Aima Mariante, Raulina Borumunte, Marhazabuan Pakon Situa, Betty Grace, Manto Halo, ada dua ma Nono Anjay. STM Saugur Paya Kapar. Saugur Paya Kapar. Winanda Borumunte, STM Saugur Paya Kapar. Marhazabuan Pakon Edo Kusuma Damani, Anja dua ma Nono Anjay. Diana Rosmawani Boru Purbatambak, Marhazabuan Pakoni anak Nemurunani, Aima Jawelman Saragi Garini, Punhuta Ambarokan. Wilayah Kurnibatara Bedisedia, dua Nyombah, Sada Dalahi Pakon, Sada Naboru. Ernawati Boru Purbatambak, Marhazabuan Pakoni anak Nemurunani, Aima Naikman Sinaga, Punhuta Balaka, Kabupaten Simalungun. Wilayah Kurnibatado Nyombah Naboru Bedisedia, Danah Domma Sada Namar Hazabuan. Aima Namar Goran Jessica Boru Sinaga Marhazabuan Pokon Handi Sumbul Si Haloho. Suarlan Purbatambak Aima Namar Halo Kurun Kondong Nami Iramawati Boru Sembiring SPD Pututa Barus Dahe Aima Kabupaten Karo. Wilayah Kurnibatado Benisedea Tolu Halak Nyombah Aima dua maay Naboru Pakon Sada Dalahi. Rosita Medawati Boru Purbatambak, Marhazabuan Pokoni anak Nyamboru Nami Aima Situa Pristol Saragin Sumbaya Punhuta Medan. Wilayah Kurnibatado Itoatuhan Iselea Sada Nyombah Aima Naboru.
Kotman Jaya Putra Purba Tambak na mangalap ko rutondong namin Dewita Duma Borusitopu Punta Medan Ilayak-layak ko na batado dua nyomba hubani Sedea sada maay dalahi pakon sada naboru dan sada marhazabuan ay mga debi kaya naboru Purba Tambak marhazabuan pakon Leo Sakti Situmeang Situa Rinaldo Yada Putra Purba Tambak SE mangalap oro ditondong namin Situa Diana Yunita Borusarakin Sumbayak Punhuta Tebintigyon Ilayak-layak ko na batado huma-huma di Sedea dua niomba darahi. Jadi tubuh mahaganuk inoparning inang namion anak pakon permain walu pahopuhum bari anak 10 halak nini 2 halak boru pakon hela 8 kalak pahopuhum bari na boru 10 kalak nono 4 halak jadi tubuh mahaganupan 4 halak. Riwayat Parnaburitan ni inang namion ibagas 5 tahun perpunion langbe ibagas nasihat Duma ibagas naborit-boritannya Aima naborit ni pengapuran pula terutama makai bagian namanya dan ang ibagas na 5 tahun noon langboy beya mardalan ada somma niya impulungan terus Surai maturus ta subani panorang na 2 mingguon terakhir lang lemah mati sikli lang rabi yamangan anda bani hari Jumat jam 3 dini hari baru Jumat aku di Pinang Lagas tutup usia 80 tahun. Surai ma riwayat hidup singkat di inang namion at may zana hurang lebih kanami namin jemaah terlebih juga di sini aktor sa kadusan. So naima riwayat hidup ni nang namion. Terima kasih mak. Terima kasih.
mas secara khusus ang GKPS Gria Martubung ang sektor 4 terlebih ay manalahungan jupakon keluarga besar Purbatambak Ijon secara khusus maay umbani hasoman sahuriani bapanggi nami bapanggi garingging pakoninangang ginami kanenanggi on bahan nami sektor 4 tiga halak na boyroh nang di bokap panggi Ijon. Jadi lamboy torapro panggi alani halangan nama dia kagadupan. Jadi ormahan nami naruh makataon turut berduka cita nami kubani keluarga besar di rumah hon. Jadi pengharapan nami membani sektor 4 saya Tuhan ma keluarga hagadupan oras-oras tinading di inangon. Saya Tuhan mamanupaki hagadupan kubani keluarga hagadupan kasehaton rosi alas nyuhur dan itulah. Jadi ay marahban nami bani sektor holi dongdo pati-pati arta so karangan bunga panggi pokoknya nanganggi bani acara pangapohon maholi ay ipadaskan nami tene. Jadi sonay marah kata nami ipadaskan nami mau bani tupat purba. Kita terima kasih kepada Tuhan asipen ibagas orang kita ibagas pusok nihur. Jadi ijot mulai pakon goto baganuk senagi keluarga Purbatambak keluarga besar Purbatambak roh doa nami ay mana sa tukata ay mana Medan unahan Gria Martubung na dihuto humahan nami martusok ni huri bagas panorangon. Jadi kubani layak kapag boto kapag keluarga haganuban harapan nami kubani tukar ni Purba dia sehat mana siam sadama pariyahan ni siam haganuban bani natin ni orang tua tahun. Jadi atin na sanope humakar roh nami layak kapag boto ya malas mahulmu kalau di situasi pemani dan aku di perjalanan pemani. Nah jelas tonggo nami tonggo itu puan di berbahagia dengan Indonesia. Nah pembuahan sehat mana yang bagian kasada parihan saja. Anggo nasaman pati-pati atalay pemboto roh ikan nami turun maju pakon Indonesia. Senai maharuhan nami juga bulat kenal untuk kenari ya malas mau Indonesia kalau di peraturan nak kinai daripada seni satgas Covid. Nah terima kasih. Di keluarga besar Purba amang inang ison rodo hamin waing siap pungata STM sehati mabar tuk songonok penwaing di haroronami asma rohamuna nian di bari tahun do saluhuna tu keluarga besar STM sehati alai mungkin namang akah halangan nauli halangan nadinggam ma gabedang bui nasi dalam pakto kami ro di apala titik kion. Jadi sian kami keluarga besar STM Sehati pasalaton tuhamu sarbukna keluarga Purba turut berduka cita di parmonding ni inang nata holongyo inang nani halongan munas keluarga saluhutna muluh widahami takas ngagabe itu day nangon pita-pita nami ma to mata nomor 2 di bata uga biang mahamu akka nauposo so onan itu ingatan itu dua madohonon ganjang ninna tiang di rumah tumanjangan ganjangan tiang sopo nunga ganjang umur dina 2 gumanjang amma dihamu akka umur ni nauposo ima pangidon nami dihamu keluarga saluhutna ison pasahaton nami ma naga beson ganti karangan bunga sian STM Sehati naturut berduka cita
tung songon dia pe amang doak sian aka pribadi naro dison tung songon dia pe amang na boi hu pasahat tami tarlumoi mas yang tonga-tonga ni STF dos nita hitta do nalaho pasahaton unang berek kamu sian nilai na alai berek kauma sian satahi sauluan di ulaota baik suka baik duka. Jadi songonima pondok nami di apara di kion jala pangiduan nami itu selalu tamu poparan di tua-tua gabe tarida masuk sadani loha nama si awalong kamu namar hula-hula guru nak songoni namar ya nakon songoni mana boy upas hatami monotunga dong nana yang si pasahatun ni yang kadongan dope gawe mak jadi songoni mak di par musik nami nek pasahatun tupak mangami tu hasubutung marga purba asabe kamu mamang musik nahom baros tusing ni PPSBB Kota Tebing Tinggi Aima almarhum Sirmaai nomor Dunggolu ada inang bani tu kuanta jadi bupati Nasiam asuman nami Bapak Bintang jadi jondo hanami tupuan ni Purba Kota Tebing Tinggi Semalungun jadi hasipe langganup ijon ya mungkin marhalani nadong kepentingan tene jadi ijon anggo didingat riwayat ni Inangon memang luar biasa do Nasiam merawat ini Doma lebih kurang 5 tahun satu perjalanan yang panjang untuk mengurus orang tua jadi halaniai bukan Nasiam keluarga nanti nyading ni Inangon ya bersabarlah memang on mati kini tene jadi halaniai ibu dini Inangon ya sadar ya Nasiam sego pasu-pasu humbani Nasiam koma jadi ijon adong doholi ipadas aima pati-patianta bani Purba tambah niai doma ipatupu homa sona tupak jadi ya sona pati-patianta doma ipoto Nasiam ya pe aina benta do akan lupanai jadi aima holi humbani itu bani Purba terima kasih mak malah suhur ang pigadokan nari Jorei Mahorjata banyadat sa igmatuan ni Inangon hubani na siyang hasunuton age hubani usus besa din na nami Bapak Bintang age boto nami Mama Ance si Dion masuk do hubani asa daon ni Purba Tambak tentu sa darion mabiron nami huma anggaran dasar hubani na siyang keluarga ni Halohobe ya tapi hopu dia John ang mardalan ng garan dasar alam yang garan dasar menyangkut orang tua pakon si matua di ay dua silang das kubani si dia AGP si dia masuk organisasi asa daun ni Purba Tambak guru pakon panogolan jadi hubani Nasiam sa nila nami age hubani kahanami age hubani ang ginami sada kegagalan bata ang gumangaru jumalugol orang tua ang godong persalisian hubata na marsani lang ng magkuntuk ay kegagalan na paling utama na hudida hubani panorangon tapi ang godong ke orang tua adong do na magkuntuk ulang masunay na bapak masunay na parnayan jadi hubani abang nami alanya dua bang ijon si ganjangan si dumpa modai hiam tapi pas tu songon zokir ini oi masuk kujape
Jadi langko hita pro kontra bani sadar na sisipe. Alam niya biabang sikat jangan dubay sa inang. Ang pro kontra umay bola doli kanu. Jadi biabang nami yakin doaw selama hita pag-orjay kondang gurni Tuhan. Uy do sa losay kanu batene. Ang maroro namin, mas mahumu, jalan untuk atau unsur penasihat panorang dari gubernur. Ibere panorang gubernur nami, nama bere sahab ay mahumbani arisan para tahun sauhur. Nah sebagai anggota ni orang tua on ay ma opung kesia. Ya opung kesia. Ya terima kasih matene. Ijon hanami jongjong aima arisan para tahun sauhur maka tahun turut berduka cita hubani nasiam maganupan keluarga besar Purbatambak. Jadi posdo hurnami sadado riah nasiam sadado hurnasiam halani botoh kanami tugud hokor sayon nasiam si jolom hatani Tuhan do haganup tene. Jadi lang palabahat hatanami pitah neton hanami ahape nama saon ahape kejadian bani panorangon hanya berserah kepada Tuhan. Itu mangdasa andalanta langadong porindong pe perpualan ipudi maningun Tuhan do idilohita aseboy jorei haganupan janah banjei. Sunaima terima kasih nasongon pati-patian nami tokinarima marsalam sambil tene. Terima kasih mak hubani tulang protokol. Ya, hanami hadir lang pita tiki markur hita tapi duka cita yang terpenting. Jadi itambai sekumku halani nama dari lape bumi marsapia. Hon sekum. Ya, terima kasih mak. Jadi ijon hanami hasoman ni nasiam lai pakon boto nami membani gimendi korsauhur maka tahun turut berduka cita. Nah, jadi sesuai membani ADRT jumlah ni kami sepakat hita janah tokinari yondoskon sanggah masalam. Terima kasih mak. Ya, terima kasih hol hanami jolo padaskon pati-patian. Pakon nasongon ganti ni takis nami lau manju pakon nasuton. Pendesiam musik namar pardemuan ujai.